يغشاهم العذاب من فوقهم ومن هنرمند باجار حلب احمد دیبه کود هنرا موزاییک ده کار دکه لباجار هولیر جانا خوش دزدا. احمد دیبه گوشبر شر و ویرانا کل باجار وینا رودابو بری خدابو باشور کردستانه. هات كردستان لبروي حلب تيكسو مالي نما ورشي نما هات إيرا ليرش زور بي خوش حال بو بكردستان كردستاني شي خوش دويست حزي كرد ويني بكا لو زنابي سروشي نمر لو زنابي سروك لو كردستان تابلوي شي بكا او شتانه شي همو كرد زور جوان بو استا لمالي خويتي او وينانا شویکار احمد دیبه باوی 5 زاروکانه و تمنی وینا 57 سال بو و جبر جلطه دل جیانا خو جدزدا. كانت لا كتير مزبوطة كويسة. تێکلیا من bi bavê me re gelekî hebû. Ez û wî wek hevala bûn, ne weke bav û kur bûn. Çûna wî valahiyeka gelekî mezin cem çêkir. Em hêvîna gociyê wî bibe cinet. كبير بعد ما راح يعني الله يرحمه جعل مسواه الجنة يا رب. پریگو شویکار احمد دیبه جیانا خوش دست بده در راپورا که تایبت ده بحث هنرا خو جروداوی را کربو کوچاوا تابلوین خو بکاورین سروشتی و برنگ سروشتی آماده دکه و گلک تابلو لباشور کردستانی آماده کربو. احمد دیبه دخست گلک پروژه هنری تایبت جبو کردان حاضر بکه لی دست مرنه دریج بو و پروژه وی به خمگینیه مان پیچایی. دلخواز بهلوی روداو هولێر